یک گپی مشهوری مردم است ابراز می‌دارند که کور مرد بلبل چشم می‌شود و کل جنگیلمو. چرا مردم ما حسرتخور و بیچاره حال شدند؟ سبب بیگانه آبادگری ما چی باشد؟ چرا ساکنان کشور در نزد خانه‌شان که می‌توانند روزانه اینجا کار کرده شبانه نزد فرزندانشان باشند یا برعکس شبانه اینجا فعالیت داشته روزانه در خانه‌شان باشند و همون معاشی که در مهاجرت میگیرند این تشویش‌های راه به دست آوردن اجازه‌نامه‌های گوناگون که به مبلغ نمی‌شود یافتن جای خوب و دیگر تشویش‌های زیاد رو با گردن میگیرند و مهاجرت مهنتی میروند و در یک قدم راه در نزد خانه‌شان آمده کار نمی‌کنند. عجیب است که مردم کشور از نرسیدن جای کاری شکایت میکنند و مخصوصا مهاجرت مهنتی را مثال آورده ابراز می‌دارند که اگر جای کاری باشد فرزندان آنها به مهاجرت به دیگر ممالک سفر نمیکنند عذاب نمیکشند و همینجا معاش به دست آورده زندگیشان را پیش میبرند. از روی مشاهده چند ساله من که در راغون میبینم مشاهده میکنم و اندیشه متخصصان و راهبران شرکت های گوناگون رو میشنوم در حیرت میمونم که همیشه در همین چند سال آخر برای نرسیدن قوه قابل مهنت جایهای کاری اندیشه های زیاد پیشنهاد میگردند. از اون جمله سال گذشته یعنی سال 2022 سرور کشورمون وقتی که به اینجا سفر کاری داشتند با راهبران ساختمان شرکت های علاهیده سپارش دادند که در دوام چند ماه باقی مانده یعنی تا دکبر سال 2022 شماره بنیادگذاران کاخ نور تا 20,000 رسانیده شود و این سال یعنی سال 2023 به اینجا سفر کرده وضع را دیده به خلاصه آمدند که هنوز هم شماره درکاری بنیادگذاران و این کارخانه بنیادی و کشورساز و ملت‌زا موافقت نمی کند و چندین بار در واخری هایشان با مردم در این یا آن گوشه تاجیکستان ابراز داشتند که الحال در ساختمان نیروگاه برق آبی راغون تخمینا 6,000 قوه قابل مهنت در کار است و فرزندانتان را از مهاجرت مهنتی دیده به اینجا به کار فرستید چون که اینجا هم معاش کلان دسترس میکنند و حتی چند مرتبه شخصا خودی من شنیدم که مثال میارند یک جوانکی نوکاری را که همگی 3 سال باز اینجا فعالیت می نماید ولی در همین دوره چون متخصص خودش را نشان داده با سازمان های گوناگون ساحوی هم منطقوی بین الخلقی همکاری کرده اکنون همیشه به حساب میانه $3,500 معاش به دست میارند که این تخمینا 40,000 سامانی رو تشکیل میدهد. ولی بازم میبینیم که مردم شکایت میکنند ولی فرزندانشان رو به اینجا نمیفرستند. سبب چی باشد؟ من اندیشه های خود رو میتوانم اینجا ابراز دارم و ده ها مثال هم بیارم ولی میخواهم شما بیننده های عزیز در این باره اندیشه های خود رو پیشنهاد کرده باشید که چرا ساکنان کشور در نزد خانه‌شان که میتوانند روزانه اینجا کار کرده شبانه نزد فرزندانشان باشند یا برعکس شبانه اینجا فعالیت داشته روزانه در خانه‌شان باشند و همون معاشی که در مهاجرت میگیرند این تشویش‌های راه به دست آوردن اجازه‌نامه‌های گوناگون که به مبلغ نمی‌شود یافتن جای خوب و دیگر تشویش‌های زیاد رو با گردن میگیرند و مهاجرت مهنتی میروند و در یک قدم راه در نزد خانه‌شان آمده کار نمی‌کنند. و فکر شما سبب چی باشد؟
замони шӯравиро аксаран мисол меоранд ки гӯё ҳама ба кор таъмин буд, ҳеҷ кас ба муҳоҷирати меҳнатӣ намерафт ва зиндагӣ гӯё хушу хурсандона буд. ман домани 40 соли умрамро дар шӯравӣ гузаронидам ва шоҳид будам ки мардум маоши ночиз мегиранд. 60 рубл, 70 рубл. то ҳамин солҳои 70-ум нафақаи миёнаи аҳолии шӯравӣ 12 рубл буд, яъне як линча орд ҳам намешуд. вале он замонро мисол оварда ифтихор мекунанд ки гӯё тамоми шароити имкониятҳо буд, вале имрӯз гӯё нест. вале вақте ки мо назар мекунем мебинем ки зиндагӣ ба карат беҳтар шудааст, ҳам аз ҷиҳати таъмини хӯрок, сару либос, хонаву дар, ҷиҳоз ва инчунин нақлиёти ҳам давлатӣ ва ҳам хусусӣ. он замон дар тоҷикистон байни ноҳияҳо, дар шаҳрҳо автобусҳо мегаштанд, ягон мошини майда ба чашм мерасид, аз он ҷумла таксиҳо ки барои хизмати мардум пешниҳод гашта буданд, вале барои ҳамаи сокинони кишвар дастрас набуд. имрӯз мебинем ки тамоми техникаву таҷҳизоти вобаста ба талаби замон дар тамоми гӯшаву канорҳои тоҷикистон фаъолият мекунад. аз он ҷумла дар ҳар як хона мушоҳида мекунем ки як мошини хусусӣ ҳаст ки ба ҳам худи ҳамон хонавода инчунин ҳаққу ҳамсоя метавонанд хизмат расонанд. ҳатто дар баъзи хонаҳо то 2-3 мошин ҳам ҳаст. шукри худованд, дар рӯзи дастархони мардум тамоми нӯшу неъматро дидан мумкин аст. вале бозам ҳама меноланд ва мисол меоранд ҳамон шӯравии абарқудратро ки гӯё тамоми шароити имконияти афсонавӣ вуҷуд дошт. як гапи машҳури мардум аст, иброз медоранд ки кур мурд булбулчушум мешаваду кал ҷингиламу. дар замони шӯравӣ мушоҳида мекардем ки калонсолон замони подшоҳиро сифат мекарданд ва ҳатто ҳамин хеле як таъбирам буд, касоне ки зиндагии хуб доштанд мегуфт ки шоҳона зиндагӣ мекунад, яъне дар замони шоҳҳо, дар замони шоҳигариҳо. вале имрӯз боз ба ин шакл сурат гирифтааст ва шояд ҳар кас ба таври худ ҳақ ҳам ҳаст. барои ҳамин ман мехоҳам шумо бинандаҳои азиз дар ин росто андешаҳои худро иброз дошта бошед ва шояд якҷоя роҳи ҳалли ҳамин масъаларо пайдо карда тавонем ки сокинони кишвар метавонанд дар ҳамин тоҷикистон ҳамон маблағе ки дар муҳоҷират ба даст меоранд инҷо пайдо кунанд. аз ҳама муҳимаш дар пеши хона, дар назди аҳлу байт ва илова ба ин рисолати аслии худро иҷро карда бошанд. яъне рисолати ҳар кас пеш аз ҳама ободии хонадони худ, ободии маҳалли худ, ободии кишвар ва ин рисолатест ки мо аслан онро интихоб карда наметавонем. ки пеш аз таваллуд метавонад гуфта бошад ки ман дар фалон кишвар, дар фалон гӯшаи дунё бояд ба дунё биёям. вақте ки худованд моро дар ҳамин ҷо халқ кард, пеш аз ҳама агар аз дастамон коре меояд, ободие метавонем роҳандозӣ кунем, бояд дар хонаи худ, дар маҳалли худ, дар минтақаи худ, дар кишвари худ. вале мебинем ки аксари мардум баръакс бозам ҳамин гӯё агар хоса Россия набошад, гӯё мардуми мо аз гушнагӣ мемурда бошанд. як мисоле дар ин ҷо барои шумо пешниҳод мекунам ки дар ҳамин ҷо мо 10 сол пеш навор мебардоштем ва роҳе аз ин ҷо барои мардуми соҳили
چپ به راست گذاشتن یا از راست به چپ گذاشتن، پول از شوروی باقی مونده بود که نه هر کس جرأتی از بالای وی گذشتن داشت. ولی امروز پول‌های در زمان استقلال در دیار پیدا شده را با آن مقایسه کنید. خود همین مثال رویارو نشان آن است که زندگی امروز در تاجیکستان نسبت به زمان شوروی از زمین تا به آسمان فرق دارد. خود همین عادی‌ترین مثال همین تأمین برق رو گویم. با همین موضع، یعنی با موضع راغون سال 1969، یعنی 54 سال مقدم برق آمد و اون برق آمد بود، باز در اینجا استحصال نمیشد. حالا اون که شوروی ابرقدرت امکان داشت که در همین دریاهای خرد و بزرگ تاجیکستان دهان نیروگاه‌های خرد و بزرگ ساخته هم تاجیکستان و هم منطقه رو با برق سبز برقرار شونده و از جهت اکولوژی تازه و ارزان تأمین نماید. خود تاریخ همین کارخانه بنیادی رو اگر ما ورق گردان کنیم، 92 سال باز این ساختمان محض با تشبث شوروی آغاز یافت، ولی آنها دیده و دانسته این کارخانه برای تاجیکستان سازنده و بنیادی را راه اندازی نکردند. با هر بهانه ساختمان های هیدروانرژتیکی رو در روسیه راه اندازی کرده، در اینجا فقط یک چند نیروگاه خرد ساختند. ولی بازم مردم دوام میکنند که گویا در زمان شوروی همه چراغستان بود و یگان مشکلی نبود. همگی 12 ساله، سالهای 70 و 80 حقیقتا هم برق فراوان آمد و برق آمد بود. شما تصور کنید که برای ساختن یک نیروگاه برقی آبی در روسیه در قیاس راغون 10 برابر مبلغ خراجات میشد، ولی 80 چند درصد نیروگاه‌های برق آبی سابق SSR در روسیه راه اندازی شدند، ولی همین راغون رو نساختند. در هنوز سال 1931 انیخترش روز 21 مارت با اینجا تحقیقگران کشافان آمده بودند و سال دیگرش یعنی سال 1932 در خریطه بزرگ هیدروانرژتیکی SSR این نیروگاه همچون نیروگاه برق آبی نخستین وارد گشت و باید ساختمانش همون سالها آغاز میشد، ولی با کدام سبب‌های اون رو قفا پرتافتند و به جای این در اصلا همواری‌های روسیه نیروگاه بنیاد کردند که برای یک نیروگاه با اقتدار راغون برابر هزارها گکتر زمین‌های کشت، جنگل، شهرها، مرکزهای بزرگ صنعتی زیر آب میموندند، ولی با خاطر آینده همون کشور این عملها رو محض در همون جا راه اندازی کردند. در اینجا اقلاً همین کارخانه بنیادی رو که آنها البته خوب میدونستند که آینده این کارخانه امکانیت‌های بزرگی رو برای تاجیکستان و برای همسایه کشورها و ما برای منطقه پیشنهاد میکند، نساختند. و محض در زمان استقلال با جرأت و کاردانی و مورد شناسی و خرد ازری راهبری سرور کشورمان این کار بنیادی راه اندازی شد، ولی الحال نیز فرزندان این کشور از دور و نزدیک سنگ افکندنی می شوند و سایه نور جنگ اعلان میکنند. حال اون که برای تاجیکستان بر این مملکتی که اکنون از جنگ دهشت انگیزی تقدیر سوز و خانه برانداز دیار برون شده بود و یگان امکانیت مالی و اقتصادی حتی اندیشه های خیرونی که همسایه داری در اینجا روشن نبودند، آغاز کردن چنین عملی که بودجه اون از بودجه مملکت به کرد برتری دارد و افسانه برابر بود. ولی این کار راه اندازی شد و ما شاهد آنیم که دوام بیش از 4 سال باز در دور اول نیروگاه در فشار پست موافق به طلب زمان و معیارهای بین الخلقی فعالیت میکند و در همین ماه اکتبر سال 2023 که ما شاهدی چسب و تلاش بنیادگذارانیم در این موضوع، این
қисмати сохтмон аллакай ба кор даромада ду агрегат дар фишори паст ба кишвар барқ пешниҳод месозад ва барои амалӣ шудани ин нақшаи бунёдӣ инҷо пеш аз ҳама қувваи қобили даркорӣ мутахассисони баланди сатҳи ҷаҳонӣ ва маблағи боз зиёде дар кор аст ва ба часби талоши ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аксари ин масъалаҳо ҳал шуда истодаанд, вале ягона чизе ки аз тамоми аҳолии Тоҷикистон вобаста аст пешниҳод кардани қувваи қобили меҳнат аст, вале ҳамин амалро низ мо боз ба дӯши дигарон афканданием ва фарзандони худро ба муҳоҷирати меҳнатӣ ба ким кадом гӯшаи дунё мефиристему дар ин ҷо барои кӯмак ва ободии кишвару рӯшан шудани хонадони хеш, гарму мунаввар гаштани тақдири хеш ва фарзандону пасовандон ин ҷо фаъолият кардан намехоҳанд. ман чӣ тавре ки иброз доштам паҳлӯҳои гуногуни ин масъаларо медонам, вале мехоҳам ки шумо бинандаҳои азиз ҳаводорони ин тарҳи тақдирсози кишвару ободиву озодии сартосарии миллат шумо иштирок дошта бошед, андешаҳои худро пешниҳод кунед ва роҳҳои ҳалро шояд пайдо карда дар давраи наздиктарин мо боз имкони чун роғун дар рудхонаи вахшу панҷу зарафшон ва дигар дарёҳои хурду бузурги диёрро бо мактаби ба вуҷуд овардаи ин коргоҳи бузург ва пуштибонии молии он дар оянда ки дар бозори соҳавии минтақа мавқеи асосии Тоҷикистонро таъмин мекунад ва фоидаи калони молӣ ворид месозад пайдо кунем ва ин корро чӣ тавре ки президенти кишварамон ҳамеша таъкид медоранд, ғайри худи мо ягон кас бе ягон талабу таъма иҷро намекунад. Тоҷикистонро ҳақиқатан ҳам худи мо обод мекунем ва барои ин бояд талош дошта бошем. солҳои аввал ин ҷо ҳамагӣ 6000 бунёдгузорон фаъолият доштанд. маъоши миёнаи коргарони роғун домани 2000 сомонро ташкил медод, вале имрӯз қариб 3 баробар афзун шудааст маоши мардум. ҳисоби миёнаи бунёдгузорон 5000 сомонро ташкил мекунад ва мутахассисоне ки ба талаботи замон ва меъёрҳои байналхалқӣ ҷавоб медиҳанд маоши калон мегиранд ки онро ҳатто дар муҳоҷирати меҳнатӣ ҳам ягон мутахассиси мо ба даст оварда наметавонад. барои ҳамин ман ҳамчун як шоҳиди қоматрост кардани ин тарҳи бунёдӣ ва кишварсозу миллатзо ки беш аз 10 сол боз ҳамроҳи бунёдгузорони Кохи Нур инҷо фаъолият дорам, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам ки дар ин росто ҳамкории худро дар роҳ надоред, биед роҳи ҳалли ҷалби фарзандони худро ба ин коргоҳи бузург пайдо кунем ва дар рӯи кор омадани ин тарҳи бунёдӣ саҳми худро гузошта барои ободии Тоҷикистони азиз ва зиндагии шоистаи хешу пасовандон кори аз дастамон омадаро иҷро кунем. дар ҳавои ин созандагиҳо ба шумо бароро муваффақият таманно менамоям ва орзу мекунам ки дар ҳавои ин амалҳои бунёдиву кишварсози миллатзо ҳамеша саломату муваффақу бурдбору комёб бошед.